Čaute. My dneska... Ježiš, sorry. Bože. Ja ti to dám naspäť. My dneska ideme do Brna A toto si vieš nabíhnuť, keď chceš. Áno, ideme už. A tuto máme normálne že telky, ktoré bohužiaľ nefunguje. Moja ide. Ne, tak to... Tak sa vám ozveme, keď budeme asi v polovičke cesty. Ideme jesť. Ako sa ti to... Mám pizzeky. Hej. Oh my god. Ale tu máš so mnou. Just shy. Čo? Shy? Ty sa máš. Ja mám burger. It's beginning to look a lot like Christmas. Reálne to stojí jeden perník 70 korún. Viete, koľko to je euro? Zojka poslala. 3 eur! Fly me to the moon, 'cause I'm addicted to you. Just throw this out of tune and let the sun redo without a doubt, 'cause I'll be there for you. I'll be there for you. Without you, probably I'm gonna die soon. Don't need a rescue. Takže my tu máme churros. A ja hranolky. Zojka, ako ohodnotíš hranolky? 9 z 10. Dobre. A ty churros? A ja? 10 z 10. Áno. Takže choďte na brnovské vianočné trhy. Domov Super. a dúfam, že sa vám toto video páčilo, tak bye! Lebo, ja to chcem vidieť.